watu uria tukoretwo tukimwira ni murona wira uthiete mbere wega biu na wana gwakorwo gukoretwo kwina mbura nyingi iria itethetie gukorwo nginya twavanda nyaki ni mvotu kunyita wega na guti mundu ungitikia kivaro giki gitikoretwo kina nyaki mbega kavindari ka ciumia ithatu nthiru na riu ni murona kivaro giki kavindari kanini ni goro gikithakirwa mivira twina mithenya minini muno kukinyira muthenya wetu wa Madaraka Day ria tugakorwo tukihost His Excellency the President na Kenya ngima guku. We have done let's say 80%, more than 80%. Now it's going on, work is painting, another gypsum, roofing, that's all.